Dobrodošli u moj novi korona vlog u dan 18 i evo nas ekipa. Ja sam se upravo ustala, samo sam se obukla, danas sam se bome naspavala. Koliko je sati upravo? 11. Znači, cure su se probudile, one su već i doručkovale, tata se isto već probudio, svi su doručkovali, samo ja još nisam. Tako da ću si ja sad otići spremiti, oprati zube, onda ću i ja otići doručkovati. Ali, kao što sam vam rekla sinoć, ja danas imam toliko zadaće, moram odgovoriti na 40 pitanja do 1. Znači imam još 2 sata, tako da mislim da ću ipak doručkovati malo poslije. Idem sada odgovoriti još na ta pitanja i vidite ako imam još nešto za zadaću i onda vam se javljam. Hello ekipa, evo javljam vam se ja i Nina, upravo sjedimo na balkonu i što idemo raditi? Idemo saditi nešto. Idemo saditi nešto. Evo ovo. Ona je već otkrila, ali Nikola je dobila da treba saditi neku biljku, evo izgleda ovako. Ne znam kako se... izgleda ovo. Tako je. I ovdje sada ću vam pokazati. Ja. Mi smo se već pripremile na balkonu. Imamo... Ne kaže, nisu jaja. Evo da vidite prazna jaja. I idemo znači sada... ovdje je zemlja. Radimo na balkonu, pošto da ne radimo kuće punu zemlju. Tako je, tu nam je zemlja. Nema veze, stavi rukama, da? Pa neću ajde dirati to. Pa nek šašiš. Ajde. Pa i zašto ja moram dirati? Eto. To puklo? Ne. Ja, i zato nismo telo u kući da radimo. Ajde sad još. A kad zaboravili smo uzeti nešto? Ajde. Pa da mogu ili će se puknit jaje. Ajde. Još malo ja mislim. Da, još malo. Ja ovo još nikad u životu nisam radila. Mislim da ja jesam. Tako da vidjet ćemo kako će ispasti. Rećemo vam kad je dobro ispalo. Jela uopće. Aj sad u moje jaje. Sad ćemo maknuti moje jaje. Ajde. Ali ovo jaje ja mislim već pokidano kad izgleda. Nije, ajde. Tu ne smijete velike sada ili će se Ajde ti. Profesionalko. Dobro, staviš malo. Pa zašto ti ne diraš? Pa da se ne isprljam ruke. Ja? Ajde. No, mene je to svejedno. A ne baš toliko. Dobro, ajde, dosta. Okej, sad ćemo zemlju, stavit ćemo pod. Samo da, ako neko otvori vrata, sva zemlja će se istresti. Okej, dobro je. Evo tu, moje bekicino. Znači i sada trebamo... Vodu? Ne, sad prvo trebamo ovo, tu biljku, to sjeme, staviti u jaje. Pa ne znam ja gdje je tvoje. Evo ga. Kako? Pa čekaj, prvo ga moramo otvoriti. Pa da ja ću. Kad si ne smotano. Kad si šta? Kad si smotano djece. Ma nemoj, ja smotana nisam. Šta bučkaš? Imamo u odmaru. Da vidim. Ja, ispalo mi jedno. Idemo to sada staviti u zemlju. Još jedno. Okej. Izgleda ovako. Ništa se uopće ne vidi. I sada trebamo još samo zaliti ili... Da, prvo čekaj mene. Ajde, pa ti još nisam je otvorila. Ti si smetana. Ajde, stavi lijepo tu zemlju. Ako svi ti otvori vrata, mama će nas ubiti. Onda će tebe. Evo, samo da pokažem. Evo, možeš sada staviti, pazi da ti ne padne. Ili ćemo... Koliko da sipam vode? Malo, ha? Vidite ovo! Dosta je! Okej. Sada i meni malo. A nisam ni popila pola litre vode. Koliko da stavim? Reci stop. Ali bija da kaže stop. Neko ni kaže stop. Gledaj. Je li ovo dosta? Pa ako ne bude dosta, ćemo staviti još. Čekaj, mislim da treba još malo. Evo još može, ima tako glupi. Meni koliko raditi.
Ok, malo previše, sad stavljaj ti. Mislim da sam stavila malo previše vode. Ali vidjet ćemo, ako ispadne, ako ne... Šta je? To mi je za školu. Pa šta ja ti radim? Ne smije da bude gačik. Pa si ti već nekad sadila to? Pa što mi nisi rekla onda da je previše? Ok. Ja moje sad stavljam tu. Moje dosta? Jel treba to na sunce, bebo, ili? Da. Ajde. Ja moje dosta. Pa moraš malo više. Ti nisi ni stavila. Jesam. Daš malo. Dobro, daj sama ću, stavi tu. Tu stavi. Tu, da oni vide. Čekaj, još malo. Ja mislim da je to dosta. Mi je za ustan. Pa to nije za školu. To mi je za ustan u školi da to ponesem. Pa da. Ako ne naraste, dobro zeznali smo, nećeš imati. Hoću, radit ću još jedno. Pa nemamo više tih. Nemamo više ovih. Imamo. Nemamo. Imamo. To su neke druge. Ne. Da. Ne, to su te. Je gotovo, bebo, tvoje? Moram malo da promešam. Jel ja trebam moje promiješat? Da. O, pa što mi nisi rekla? Pa zaboravila sam. Tu kaplje. Di? Mislim da to nije dobro, ili? Aha, ti rakiju piješ. Ha? Nemoj se napiti. Ok, ekipa, evo ti to tvoje jaje. Mi idemo sada, što idemo sad raditi, bebo? Ne vidim vas ništa od sunca. Čekati dok se posadi malo. Šta čekati, pa to će ti 3 tjedna trebati. Neće. Hoće? Neće. Neće ti to odmah narasti. Ja mislim da će se odmah. Nino, imaš zemlje oko usta. Vidi, čekaj. Jesi vidi na kameri? Vidi tu dolje, imaš zemlje. Vidiš? Vidi, imaš po ustima zemlje. Ništa, ekipa. Mi se idemo dalje učiti, ili? Ja ne idem učiti. Nina, nakon ferija, mora otići u školu po nove mape. Evo ekipa, javljam vam se. Donekle izgledam malo ko čovjek. Soba je još uvijek u velikom kaosu. Tako da, u stvari ja sam se sad malo našminkala, stavila sam samo maskaru i malo korektora. Obukla sam se, a zašto? Zato što prije jedno pola sata mi stigla poruka od Ivana na Instagramu. Smislio je nešto jako fora. Tako da idemo to sada napraviti. To je što ja trebam napraviti. Ja trebam snimiti jedan video u kojem na početku kažem kao da ili kao ne. I onda ja trebam postaviti neko cringe čudno pitanje. Prvo sam imala u planu pitati kao reći nešto da. Aj ti meni reci, ti znaš da izgledaš ili tako ko propali abortus. Ali, ipak sam se odlučila da ću reći kao, aha da, jel to ti smrdiš? I onda će to biti jako cool, neću vam još otkriti šta će to točno biti. Tako da to možete pogledati onda na TikToku kod Ivana. A idem ja sada to snimiti i naravno da ćete i vi to moći pogledati. Ok. Zanemarite ovaj kaos tu u pozadini, to ću danas sve pospremati. Ok. Da, tu ti smrdiš. Da, tu ti smrdiš. Ne, ponovo. Ovo je tako smiješno. Da. Tu ti smrdiš. Ok, ovo je dobar, sad ću vam pokazati. Da. Tu ti smrdiš. Ekipa, evo ja i Nina vam se javljamo. Upravo ćemo sada ići live na TikToku. Opet ništa ne vidite od ovog bezveznog svjetla. Svakako, ovo je sad prvi put da ja idem live na TikToku. Tako da hoćemo početi?
A ne, moramo prvo upisati kako ćemo, stavit ćemo ovako samo hi. Tako. Evo ga ekipa. Krećemo live, Nino. Da. Evo ga. Uj, krenuli smo. Još ne. Evo ovako izgleda trenutno. Sad ćemo upaliti. Bok ekipa! Evo ekipa, pošto mi je na TikToku live jednostavno nekako nestao. I ne smijem, dobila sam neku kaznu, kao ne smijem 7 dana snimati live i to. Idemo sada live na Instagramu. Tu live i krećemo. Opet. Evo ekipa, moram sad ugasiti svjetlo kako bi se vidjelo. Evo ekipa, live smo na Instagramu. Sad veliki pozdrav za sve koji su trenutno u live-u, sad ste i u vlogu. Tako da idemo sad još malo snimati live. Evo ekipa, snimala sam se live-ova, ako se tako kaže. Svakako, prvo put mi je TikTok obrisao live, to jest blokirao me i sada imam blokadu na 7 dana. Imali smo prvu blokadu na Instagramu, na Instagramu smo imali jedno 15 blokada, sad počinje i TikTok, sljedeći će onda valjda YouTube. Ne znam, ove mreže imaju nešto protiv mene. Ne, šalim se, ali eto. Tako da sam sad bila live na Instagramu i moram priznati da je jako zabavno. Iću svakako češće sad live, pogotovo u ovoj izolaciji kad nemam ništa pametnije raditi. Pogledajte, znači, pokazat ću vam ovaj haos, ali molim vas, nemojte me ismijavati. Pogledajte ovaj haos i sad kad ste bili ovo ne želite vidjeti kako tu izgleda oko mene. Tako da idem sad prvo taj haos pospremiti, cijelu sobu pospremiti i onda ću vidjeti dalje što idem raditi. Evo ekipa, ja sam objavila novi TikTok, sad ću vam pokazati. Ne smijem vam pustiti cijelu pjesmu, ali ja sam stavila ekipa radite duete, one najbolje objavljujem na Instagram storiju. I nažalost, to jest ja kad idem ovdje gdje su dueti, znači tu, i sad vidite tu piše na njemačkom, ali piše tko može napraviti duet sa mnom. Ale, znači svi, Freunde, prijatelji i niemand, nitko. Ja sam stavila na sve i, nažalost, vi još uvijek ne možete raditi duete. Stvarno ne znam zašto. Evo, napisala sam u komentare, ali puno vas piše da ne možete, neće duet, meni ne može. Tako da, eto, stvarno mi je žao, ali eto, ako još niste vidjeli TikTok, možete otići pogledati. I, eto, zanemarujte ovo tu. Ja još uvijek nisam gotova sa sobom, tako da idem se sad prvo baciti na spremanje sobe i onda ću vjerojatno već leći spavati, pošto zapravo je dosta kasno. Cijelo vrijeme sam sad bila na TikToku i na Instagramu, ni mi se dalo ustati, tako da sada idem pospremat sobu, ali svakako ću vam se onda još javiti. Evo. Evo ekipa, javljam vam se. Nakon što sam donekle pospremala sobu, ima još par sitnica koje trebaju Loren i Nikolu pospremati. I evo, ja sam oprala zube, sterilila se, obukla se u pidžamu. Još jedino što fali je naravno korona vijesti. I prije nego što ja odem spavati, slijede korona vijesti. U Austriji trenutno ima 10.967 zaraženih osoba sa koronavirusom. Od toga je 1585 u Beču i 158 preminulih osoba je trenutno u Austriji. Bila sam vidjela jednu statistiku koja je pokazivala da je Austrija bila 10. po rastu brojki, sada je 14. što znači da se poboljšala. I to me malo smirilo, pošto i sama vidim kad svaki dan ovako pratim da se brojke smiruju i da više ne rastu tako jako kao što su bile. Tako da, eto, nadajmo se da ide na bolje. Svakako, mi smo trebali imati
ove ferije, korona ferije do 14.4. Ali učiteljica, ja mislim, nije moja, Ninina učiteljica je poslala tati mail da nakon 14.4. još nema škole. Znači 14.4. ne idemo još u školu, vjerojatno do kraja 4. mjeseca nećemo ići u školu. Eto, ja još nisam dobila nikakvi mail, to ću vjerojatno onda sutra ili sljedeći tjedan dobiti. Tako da ekipa, imat ćemo malo duže ferije, dobijat ćemo još više što trebamo učiti, ispite ćemo tek onda sve morati pisati, tako da eto. A meni je ekskurzija ovako jednako otpala, to jest dobili smo mail da ništa od ekskurzije, trebali smo ići krajem 5. mjeseca, tjedan dana, ali eto, nažalost, mislim, jako je šteta, pošto sad smo 8. razred i zadnja nam je godina zajedno, bilo bi baš lijepo, ali eto, šta ćemo. Svakog ekipa, ja se idem leći spavati i želim jednu laku noć, vidimo se ujutro. Laku noć!